Ibitero by'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mutwe wa 23 ndetse na twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri centre ya Minembwe bikomeje gutuma abo ku ruhande rwa 23 babura aho bakwirwa ndetse bakaba bakomeje gushimangira ko ibi bitero bikomeje kwangiza byinshi ndetse no kurimbura abaturage b'abanyamurenge nk'uko bigaragara. Nyuma y'uko uruhande rwa leta ya Kongo rumaze kwemeza ndetse no gushimangira ko rwiteguye gukomeza by'umwihariko gushaka uburyo bwose bushoboka ndetse n'ubudashoboka bwo kongera kugaba ibitero kugira ngo bigarurire ibice byose byamaze gufatwa n'umutwe wa 23. M23 isa n'iyinjiye hano muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu kwezi kwa kabiri k'umwaka washize nk'uko bigaragara aho bafashe ibice bigiye bitandukanye. Gusa ibiro ry'ingabo za leta ya Kongo muri uyu mwaka ryamaze gufata umwanzuro ndetse no kwivugurura rivuga yuko rigiye gutangiza ibitero karabutaka, ibitero karondora, ibitero bigomba kuza by'umwihariko gufata ibi bice nk'uko bigaragara. Mu byumweru bibiri bishize rero cyangwa se mu ndwi zibiri nibwo ibitero byo kuri centre ya Minembwe byongeye kugaragara aho Uburundi bwagize uruhare muri ibi bitero cyane cyane mu ngabo zabwo FDNB. Indege z'intambara zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga mpuzamakungu cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye ni zimwe mu zongeye kuzonga ibirindiro by'umutwe wa 23 ndetse na twirwaneho aho hakomeje kugenda hanavugwa amakuru ariko kandi amakuru atari yemezwa. Hari amakuru amaze iminsi avugwa yuko umwe mu bayobozi batwirwaneho yaba yarahunze ariko amakuru avuga yuko kandi M23 yaba yamaze gufata umugambi karundura wo kohereza abasirikare bandi benshi kugira ngo babashe gufasha iyi twirwaneho hano muri Kivu y'Amajyepfo muri centre ya Minembwe aho hari imirongo y'abasirikare bamaze kugenda bagaragara binjira by'umwihariko hano muri Bukavu. Murabizi ko kandi byemezwa ko M23 na twirwaneho bamaze iminsi baratanguye ibikorwa byo gufashanya cyangwa se byo gukorana nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi kandi bibaye mu gihe uruhande rw'u Burundi ndetse na Kongo bakomeje no gushyira imbaraga ndetse bakaba bakomeje kwiyunga n'abacancuro muri gahunda zabo zo guhangana ndetse no kongera kwisubiza ibice bigenzurwa n'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugera rero muri kano kanya harashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko intambara zongeye guhindura isura. Muri aka kanya reka tugaruke ku bitero byagaragaye ku munsi w'ejo, ibitero bivugwa yuko byagaragaye nk'ubugome buremere cyane bwo ku rwego rw'ejuru aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bongeye kugaba ibitero bakerekana yuko by'umwihariko bifuza kwirukana uyu mutwe wa 23 ndetse na twirwaneho ariko M23 nayo yanze kuva kwizimishimangira ko izakomeza kurengera by'umwihariko ubusugire bw'abaturage byanze bikunze nk'uko bamaze igihe babigaragaza cyangwa se nk'uko bamaze igihe babitangaza. Mbaye ikaze mwese kubakomeje kudukurikira, reka ngubwire ngo kanda handitse subscribe kugira ngo ubambere mazajya badukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Murabizi ko twibanda ko yagezwe ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemerera turebere hamwe rero amakuru yihuta kandi amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda agaragara yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Birasa naho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo cyane cyane abazarendo, FDNB, ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC ingabo za Kongo bamaze gushyira hamwe n'abacancuro bo muri Blackwater bakaza kwiyemeza kugaba ibitero ku mutwe wa 23 ndetse na twirwaneho ndetse bakaba banashaka by'umwihariko ko uyu mutwe ugomba kuva muri ibi bice nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugeraho akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko uruhande rwa leta ya Kongo rwongeye kugaba ibitero karondura, ibitero byongeye kuriza abatari bakeya baba ku ruhande rwa 23 ndetse n'abanyamurenge bongeye by'umwihariko kumvikana bashimangira ko ibitero bikomeje kugenda bigaragara ari ibitero byiganjemo ubugome ndengakamere, ubugome bwo ku rwego rw'ejuru. Ibitero byabaye ku munsi w'ejo byongeye kuvugisha abatari bakeya mu gihe leta ya Kongo ikomeje kwimama ibigendanye no guhagarika imirwano ikavuga yuko gahunda ari ukwirukana uyu mutwe wa 23 ariko ntibanavuge aho bagomba kwirukana werekeza. Nk'uko byamaze kugaragara imirwano irimo ubugome bwinshi cyane kuri uyu wa kane ushize by'umwihariko yabereye mu misozi ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho bivugwa ko yahuje abarwanyi ba AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo
abarizwamo n'umutwe wa 23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'inyeshyamba z'Abazarendo. Urubyiruko by'umwihariko rw'abanyekongo bavuga yuko by'umwihariko bakunda igihugu kurenza abandi, bakaba bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kuva mu byumweru bibiri bishize, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abo basanzwe bafatanya harimo cyane cyane n'abacanshuro bayobowe na bwana Eric Prince, inshuti magara ya Perezida Donald Trump, akaba ayoboye kandi by'umwihariko kompanyi cyangwa se sosiyete y'abacanshuro isanzwe ikora ibiraka by'injyaguryo byo kurwana intambara. Batangije ibitero ku birindiro by'abarwanyi batwirwanaho bakorana na M23. Ku munsi w'ejo kwa kane hari ku igenekerezo rya 12 Ruhuma cyangwa se Gashyantare 2026, imirwano yabereye mu midugudu ya Kakenge, ahitwa nanone Kabingo, ahitwa Ilondo, Muriza ndetse n'ahitwa Kalinge, ni mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero kandi byongeye kugaragara muri iki gice, binagaragaza ubugome buremereye cyane ndetse na gahunda ihamye yo kwisubiza ibi bice nk'uko bigaragara mu gihe uruhande rwa leta ya Kongo mu bategetsi basanzwe bashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo bari baherutse gutangaza ndetse no gushimangira yuko intego zabo ari gukomeza gufata ibindi bice bigiye bitandukanye byamaze gufatwa n'umutwe wa 23. Nyuma y'uko M23 ivuye muri Uvira, birasa naho nanone ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo nk'uko bigaragara ryamaze gufata gahunda ndetse n'intumbero karundura, n'intumbero iremereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho akomeza gushimangira ko uruhande rwa leta ya Kongo cyane cyane rwamaze gufata umwanzuro uko rugomba gukomereza no mu bindi bice byose byamaze gufatwa n'uyu mutwe wa 23. Uko bigaragara ariko kandi kwemera gahenge ni ikintu kimwe ndetse no kukubahiriza ni ikindi. Hashize hafi ibyumweru bigera muri 2 Minembwe yibasiriwe na FARDC ndetse na FDNB igisirikare cy'u Burundi, haranavugwa kandi abasirikare ba Tanzania ndetse birumvikana n'abacanshuro ndetse n'Abazarendo bagerageje gufata Minembwe by'umwihariko nk'uko bigaragara, ndetse kugeza amagingo yanga bakaba bakomeje kugenda bayotsa igitutu mu buryo buremereye cyane. Ibi byatangajwe na Senateri Moise Nyarugabo ukomeje gushimangira ko ibitero byiganje indege ziganjemo izitagera abaprote ndetse na Sukhoi 25 zikomeje kwibasira ibice bigenzurwa na 23 ndetse n'ahari ibirindiro byabo nk'uko bitangazwa. Nk'uko iyi nkuru kandi tuyikesha Kivu Morning Post, by'umwihariko Moise Nyarugabo yasobanuye ko ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 12 Gashyantare ihuriro rya FARDC rishyigikiwe na by'umwihariko rishyigikiwe na drone n'ibibunda bya muzinga ryerekeje mu midugudu yo mu Minembwe, bica umukecuru w'imyaka 101 witwa Mukuza Kabano Elizabeth nk'uko bigaragara. Societe civile yo muri Kivu y'Amajyepfo yo yemeza neza ko ibi bitero byaje birombereje ku birindiro bya 23 ndetse natwirwanaho, ndetse benavuga yuko kandi ibi bitero bikomeje kwangiza ibirindiro by'iyi mitwe yombi, ariko kandi bikaba bishobora kuza no gutuma uyu mutwe watwirwanaho na M23 bafata umwanzuro wo kuva muri ibi bice nk'uko bigaragara. Byemezwa ko kandi ibitero byaje gusiga abandi bantu abagore bagera kuri 2 bakomerekeye mu gitero cya bombe cyagabwe by'umwihariko ku bitaro bya Bidegu nk'uko bigaragara. Nyarugabo yagize ati ni ngombwa kwibutsa ko muri iyi minsi 3 ishize kwa 2, kwa 3 ndetse no kwa 4 imidugudu ya Kalingi, Bidegu, Rubemba, ahitwa Kalongi, Mukoko ndetse n'ahitwa Ilondo yatewe amabombe, aho buri imwe rero ishusho nyinshi cyane ku munsi, mu gihe bwana Félix Tshisekedi yirirwa mu mirwa mikuru rero y'imirwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, yirirwa mu mirwa mikuru rero by'umwihariko ayigira nk'ushaka amahoro, nyamara nta kintu na kimwe ashaka by'umwihariko kigendanye n'amahoro. Uyu mugabo kandi yamaganye kandi guceceka kwa Societe Civile Afrika yunze ubumwe, amashami ya Loni ndetse n'indi miryango ku bitero bikomeje kugabwa hano mu Minembwe nk'uko bigaragara. Ibi biravugwa kandi mu gihe kuri uyu wa kane n'ubundi Angola yari yatangaje agahenge hagati ya Kinshasa ndetse na M23 guhera ku itariki ya 18 Gashyantare uyu mwaka wa 2026. AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo yashinjije kenshi FARDC kurenga ku gahenge yirengagije ibyemeranye
byateganyijwe mu biganiro bya Doha mu gihe bikomeza by'umwihariko gushimangira ko rero imiryango imiryango igikinguye ku nzira zose ziganisha ku mahoro no kurangiza amakimbirane. Gusa uruhande rwa leta ya Kongo narwo ntirurya umunwa mu kugaragaza ndetse no gushinza uyu mutwe wa 23 ko ari nimero ya mbere mu kunanirwa kubahiriza agahenge nkuko bigaragara kugeza amagingo anga. Kandi General Muhoozi Kainerugaba ukunze kuvuga amagambo avugisha benshi harimo n'abategetsi bakomeye mu isi, akaba umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni, yatangaje ko ateganya kuzasura igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Uyu musirikare usanzwe ari n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje gahunda mu butumwa yari yanditse ku rubuga rwe rwa X. Yagize ati nshimira rero gusura, ati nzishimira gusura u Rwanda, gusura vuba aha data wacu aha data wacu w'igihangange Afande Kagame, nzanishimira kubana na bene wacu b'Abanyarwanda. Ubutumwa bwakurikiraga kandi ubundi General Muhoozi yanditse mu Kinyarwanda abaza Abanyarwanda ati Abanyarwanda mumeze mute? Anko wanjye intwari imeze ite? Ndaje gusura iwacu mu Rwanda vuba cyane. General Muhoozi Kainerugaba kandi yaherukaga kugira uruzinduko mu Rwanda muri Werurwe 2025 mu ruzinduko rwasize agiranye ibiganiro n'ubuyobozi bukuru rero bw'ingabo z'u Rwanda RDF. Icyo gihe kandi yasuye ishuri rikuru rya gisirikare rirereye i Nyakinama mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, aha abanyeshuri baryigamo rero inyigisho ndetse abasaba kwibanda ku guharanira ubumwe ndetse n'ubuvandimwe bw'Abanyafurika ndetse no kurinda umutekano wabo. Nuko nanzuye tugaruke mu kanya turebera hamwe andi makuru agezweho.